Mayam Mukram Sari on Impact News Nirazon Manung Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Mutra Mokcheri. Coronavirus ki second wave asida Miyam si almost lockdown amagi mong da curfew tham khiba natraga atop restriction na barborge yum da lekhim na baram oiraga mako gi chana thano gi damakta center na tha ani gi habatare chaliba tha seorga mamang tha koi me amadi jun tha habatare tha ani sigi kilogram manga gi ching habatare aduga kilogram manga se kanada phangandura hai matamda we National Food Security Act haidana handagi sanaga leriba we public distribution system ki makha da leiba ki ration card holder natraga nafsa card holder singadu ki manung da mo ki beneficiary mayam yaw da yuma magi mi kya yaw hum yaw mari yaw ma yaw sum mayam supun jalaga Manipur ki apun ba 18,60,000 muki maya da hadi laktra nipan kalishing humpu ge maya da ki beneficiary se nafsa ki makha da lei aduna hai riban nafsa ki beneficiary sing asida tha ani se ki kilo manga habite kilo tarasi ching pbu habagi wakum si Central Laptop ni masigi scheme si maroina Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana haidana masi mama jahi kogi web 1 lakh matam dasu Prime Minister hadi center ki maike gi habta laptop ki habtare laptop matam da ha mata tha hongi laptop mi matu batung da tha manga ga muk sangdo ga masi April tha digi horgana koi November tha pawa tha nipan chupna mamangi 2020 da PMJKY gi makha da 5 kilogram manga syllabus ki 81 crore Napsa beneficiary da yohun habitare to Manipur da yorku matam dadi Manipur da Napsa card holder OBI Napsa da mingchan bo OBI member OBI beneficiary OBI oidabi loina makta 10 kilogram manga simamangi first wave ta phangibagi mamita ki to handa ke sida Napsa beneficiary kan da phangadab ni habagi wakum lakpa to lenga ki maike dis maro in state lenga ki maike de ki awat pa Napsa beneficiary na taba Napsa card holder na taba beneficiary na taba singa sida ching se phangana ge da makta Measure amata lokal kabsan maram oiraga lekai da Manipur ke tonga makum singda cheng suna phangdre natraga akoi di cheng sungbi pibidre akoi di card holder sunate beneficiary na te maram akoi di cheng pi roi tabra akoi se au khiba numit kayani si akoi se curfew ni haidana yum digi mapan thondraga sumlaba disaster amala akuma tamasida laina laichel se lakuma tamda yum digi mapan thondra bina akoi san thangna bagi problem singa si pigaden habagi tonga ba kholau sing langnari maram dona I remember Manipur to Jiko controversy. Mamma su controversy, Mamma is a change, you know. PBD Natraka Subi PB, have an issue like the High Court intervened over, or High Court intervened on the Supi PIL, Natching Masaki Bado, High Court Manipur, government, the question, Gamma Hankibagi, casing like Ramadu Matung, the Miami redressal, get the Mata WhatsApp number, Gatadopal, High Court Makegi, and email ID, Miami grievances, Namlakopagi, Tabunasim, Packet, Handaki Matanga City, Adumoto movement, Hosapoyu, to the Udri Maramaduna, Chahi Kudingi. Web lag ko khuding gi atum controversy ama waragla riba atum ba PMJKY gi natraka corona gi cheng haina riba asi matang asida khana nang tam tanga impact news ke manu hone ki tharmasida online gi khotang da saru yabinu ki connection no lebire basi joining us tonight on Manung hutna human rights alert HRA Manipur gi executive director Oja Bablu lo to omni ha mutar Oja Bablu ko taram chari welcome to the show appreciate you joining also joining us the Imphal Times ki Editor Ozaringu Kumukam News and Kumsudan Nochari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Han Base, Ozaba Blutikam Lachagoja, Maman Chahitasu, Okogi, Ozagi, Human Rights, Alert HRA Amadi Atopa, groups in Punmi Narakoi, High Kortaka PIL, Chalamatunda, High Konamanipuga, and Daga Wahanga Torokiba, Yamchauna, change Mayama Laki, Avatara, Handaki Matang Dariatu, Makalki movement, Amata later, PIL, Chapasu later, Ruga Mamang Chahidadi, Kogichian, Konata Banatagato, essential commodities in Mayam. Menkanam ki damakta state cabinet na ware blorga MLA local area development fund ki lupa lakh kunma ko ma kai thoki bagi wapam leki handa ke matang state adum bamta leitre maramutuna constituency kharadadi kendra kharadadi MLA singadana magi angam puthongna raga adi magi ngamjabi puthoga napsa card holder ne tab singju cheng se suna pir angang macha phau bayar chahi taru ki manga ki mathakle bagai phau piba adum constituency mayam yawri adu constituency kharadana 10 kilogram ohum khatang khangba Natraga Mari Katang Pangabagi, Watok Lai, Hina Gay Sida, Akoi Napsa beneficiary, the Chang Amata Pangandre, Chang Pandaba, Yarwe, have a Colossi, Kari Homtamin, Handaki crisis, see, Mamangi crisis, Kakitan Kenan Ubibra, Natragana, coronavirus, Mamangina, Mamang, the Handan Henas Hati Harga, Coronagi, Heidi, coronavirus, Mamang, the Handan Hati was Mina. Handaki Matas, no coronavirus, Watok, Amuka Satirian, Tabining, might have been. To me, Zeras. Mamang ki apne thajagi be PIL dugi makha tarak poina apna
ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯞ 13 ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 13 ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯞꯁꯦ ꯂꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯋꯥꯁꯤ ꯏꯆꯠ ꯆꯠꯇꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ 18 ꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯩ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯗꯤꯂꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 2021ꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯥꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯔꯤꯕ ꯀꯜꯌꯥꯟ ꯑꯟꯅ ꯌꯣꯖꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯦꯡ ꯀꯤꯂꯣ 5 ꯐꯪꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ over and above ꯅꯥꯞꯁꯐꯥꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 3 ꯄꯤꯔꯒ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯦꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯟꯈꯠꯂꯤꯕ ꯆꯦꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ प्रजासिंसे केजी 10 मयुम फंगदोइनेबा केजी 3 अमना लुपा 3 लैबा अदु केजी 5 अमना फ्री द पीबा एटलीस्ट नप्सफा कार्ड होल्डर्स सिंगसिगी दि मसुमाइना तौबम थोकपनी अदुगा मणिपुर सरकार की एफिडेविट से मदुमाइन तौरी यदना हाई होय मसे अखोगे हदकी अनोवे अनाउंसमेंट से लाक्सिंगदनी ममांग तौसे दुनेना अदुम राउंड दा अखोइना मीसिंगदा चलगा हंगुबा वारी सारुबा मतमददी मसे अमत्त फंगदेबा अदुना कनानो प्रजान मचिन थीरिब्रा सरकारन मचिन थीरिब्रा मदि थीरेबा तौरिसे अदुना हुजिसु अखोगी फंगबम थोइसे प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्ना योजना की मखाद केजी 5 फंगदबुनी हाइबसे चेदा ब्लैक एंड व्हाइट त इरगा पीरबनेबा मदुगी बेसिस त पे चेंग से लौथग्रबनेबा अदुना एनी बेनिफिशियरी लैरिबा मयाम से लोइनमक वेबसाइट त थांगलु हैदना हाई कोर्ट हाइग्रबनेबा अदुना बेनिफिशियरी दगिना फेयर प्राइस ऑफ दगिना लोइनमक से वेबसाइट थांगलगदौनेबा अदुंपु मणिपुर सरकार ने पिरेइबा एफिडेविट से मगी रेस्पॉन्सेस हाइरेइसे करी हाइरकेदा मोइना पीरिबा मयाम दे एडवर्टाइज तौरिबा पोर्टल द याउद्रे अतोपा पोर्टल अम द यावेना अतोपा पोर्टल की एड्रेस तम पिसलेबा अदुना मयाम द पब्लिश तौरिबा पोर्टल द दि याउद्रे अतोपा पोर्टल अम द थागल एना अदुना कनाम फंगद्रे except perhaps साइगी चेंगी करबार तौरिबा के तौरिबा नतना अदुना अमरोमदा ngasai नोना हाइबिखिबदो ममांगी हाई कोर्ट की जजमेंट दुदसु नप्सफा कार्ड होल्डर नतब मीसु पीगदबनी हैदनसु याम सेंगना हाइगेबा होय तौबुदी अदि मतमददी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस तौवे नप्सफा कार्ड नतब सिंगसु पीनेना अदि मतमददी प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण अन्ना योजना सी मथक्ता अखोगी आत्मनिर्भर भारत स्कीम मेदना अमसु लै मतमददी ममांगी दुदा अखोगी माइग्रेंट वाकर मयाम अमा माइ कार्ड ती आ मयुमदा विलेज सिंगदु लेरमदोइनी अद सिटी द थबक तव लाक मयाम चाव फंगदबदा आत्मनिर्भर भारत स्कीम की मखादा सिगुम तवगदौनी हैबगी पोर्ट अमा थोक्तना अदुगी स्पेशल अरेंजमेंट अम तवगेबा अदुगी सुमथक्ता ममांगदा अखोइना हाई कोर्ट थांगचबदुदसु सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अमा लै मदो अखोगी स्वराज अभियान की जजमेंट की मतुमिना कैटास्ट्रोफी डिजास्टर अमा थोगलगदी नंगी नाप्सफा की पोतदगी अखोई मधु खतद डिपेंड तौं ले यादे नाप्सफा कार्ड खतद डिपेंड तौ यादे मी सिंगसी हिंगदब यादबना एनी आइडेंटिटी कार्ड अमना मासे अखोगी सिटीजन ने हैब प्रूफ तौ याब लेरगदी वोटर आईडी खंगदे ड्राइविंग लाइसेंस खंगदे मधु पीरगा मागी सिटीजन अमो अरगदी मागी पैसे कनो से पीगदबनी हैदना स्वराज अभियान जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की अमन लै अदु मकजी फॉलो तौदे हुजिक याम कन्ना प्रजाना हाइरेइसी अखोइदसु हालेते फोन तौरइबा ओदा बाबलू कैदौसिगे ना अखोई खुद शक्ति पाइरगदे अखोइना दोंदोक तौ याबा अखोइना दि ओनली कंप्लेन तौहम कदाइदे कंप्लेन तौदोइनो हाइबदु हाइबदगी हेनु पाइ लेकेबा कंप्लेन तौहम सी मोइना डिस्ट्रिक्ट की ओइना एडीसी सिंगसी डिस्ट्रिक्ट रिवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ओइना अद चकदौनी हाइ अदुना अदुदा कंप्लेन तौ हाइबा नतना अखोइसु हुजिक तसेंग हाइरगदि इखुत थोकपन तमनु पाइ लेके नियमगी मतुंगिनदि हुजिकी स्वराज अभियान स्वराज अभियान की जजमेंट की मतुंगिनदि चुमनद केनो खत नतेबा अदुगा ngasai सेंट्रल गवर्नमेंट दगी पिराइबा पोछि खतना अखोइ लोइरब्रा कोविड थेंगना मतम सेसदा ngasai अखोइना ममांग डिस्कशन दसु हाइबदो तमिलनाडु ददी यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम पीयबा
mi khudima loinamak piyaba center da laiba potu gai lawre center du da laiba du natabada state government na sumasi organize to yayaba laiba yam thibadi akhoi gi sarkar se gi mapangan phudok pase center dagi nasagi swaraj abhiyan gi judgment gi matungina akhoi da loin piyu natraga manipur high court ki judgment gi matungina akhoi gi mayam ji loinamak thungna ba piyu haiba gi mahutta khangde akhoi sarkar gi sakti phudok pham se center dagi madu myam do longnana ba hona ba mahut akhoi ta bada se kano se lawri ba buji akhoi gi chathung je haitare 2011 gi census da long lai re haiba adugi population gi projection la ka dori ba mayam do yaudre habagi potnam jo khoi nimung tai ka da ba chumim no lalim no kangdi kari gi no suna pidri se haima tamda adumaina rationalize to e kano karana agent karana adubu maru oi badi center na pire ibado mapung phana longna na bagi effort ude aduga mapangan phudok pase Facebook to kaino post tawre haragadi ekta mapangan phudorakani asom dagi center dagi akogi lobham thokba pot mayam do hairiba argument mayam je piraga mapung phana lawraktribra natraga lakna hujiki irang marak sesta marakta middleman singsina haihatna paisa talibra habese masi chauna akoi miyam na hangba yabu question ne dana samjege okay state government gi magi am chauba responsibility ab tare koi center na pire se kanga tana state ki wena su magi mipung khodimak se every individual se da ai riba food ki safety se food security se ohenna gi damak ta laga ki oiba thodang so lakhor thoi maru ina pandemic ki matam se dadi disaster gi matam se dadi koi disaster management act ka pali ba matam se dadi yamna sathiu matam ni maramuduna disaster marang play mayam se equally treat toroga makoi da phangpham thokpa essential mayam se commodity mayam se phangadab ni habi wakni maru ina food have that food supply city walhan ya the food security city so idra 100% hangadab have ni to napsa beneficiary ki damak ta di cheng kilogram manga Manipur ki na napsa beneficiary si koi website ta pithok ki matung na epds.nic.in ki matung na 18,60,159 ni masi manung da Aadhaar link to was na 18,44,941 Aadhaar link to was only 15,218 khatna 15,218 se Aadhaar link to bani atai di loi link to re manam drai jab wasarin khud laksani si wajab hujik hai si Aadhaar link to hoda bana maram oiraga ching gi supply yam lakre hare adu Aadhaar link to badi only 15,218 ni only koi napsa beneficiary khatang porpa matamda atopa napsa beneficiary nata bami lak tara ni thoi tara manga mu leiri hai tare makoi gi su gi da makoi gi da mutta su lenga na ching se soidna phangna hona ga dabni hai bagi tongan pa narrative ma wafam mudana tongan oiraga atopa narrative amada napsa gi da makta thadar iba ching sida only 15,218 se Aadhaar link to dabni aduna ching se mioi la tara nipang lising nipu mari ka sama pa nipu ma thogi dam tari ching se lai only lising tara manga ga chani trai pan gi ching se lak tabni aduna hari ba lising tara manga chani trai pan gi ching se wa na lae ching yang war lae maramaduna makhoi du su phangana bo hana matam da mayam da gi ching se kilogram ani ni ka tha bani amamong ka tha rapi bani ha gi narrative ama tholai se tasena yengu tar ga di ngasai gi ching kilogram se hedi lai ba mi masing 2 kilogram amamong kakthaba matamda 10 kilogram lakram baga lising nipu mari ka samapan mogram samapan nipu ma thoi masina mi lising tara manga ga chani trai pani thok tar ga mi amada 10 kilogram se cham kuma thoi phang hai tar aduna ka hena kakpagi ma mi su tari only hoi napsa beneficiary kanang yeng tar ga su aduna sai se the sigi narrative se ching yam dra lak puna mar morga khoi kilo ani ni kakpani natraga amamong kakni have gi narrative se kamai thaminingi sai se da yam chawo manipulation ama laurian thaminingbra natraga na atopa kendra kharadadi mai magi keno sing duna MLA sing duna ngamna na ba magi angang dagi horaga mipum khodimak 100% pagi food security se phangana bas honari kamai thaminingi handak matang akhoi gi badminton sanabada pora kanda pagi nangi court se pigment na tawuni haibagi amalai adumai tawduna akhoi hujik leiriba akhoi keno sida ching si akhoi piraiba ching sida kari gi damakta government na central government na napsagi sida akhoi lem na tha ni gi ching pigani haibagi pot lau thokraba matung akhoi manipur lakhu matamda mafam karada ching kg 3 dagi hena pidre mari dagi hena pidre haibagi wafam acho issue ma laktana yamna lebak si irang hogi bok tawe adugi matamda akhoi keno se akhoi lebak tasing bagi di kyaw si thokadorobani adu leidu da
ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯂꯤꯡꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯔꯥꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜꯗꯤ ꯑꯙꯥꯔ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯂꯤꯡꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅ ꯆꯦꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯅ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯃꯛꯇꯗ ꯍꯧꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯩꯅꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯍꯩꯅꯧ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯊꯣꯡꯇꯒꯗ ꯍꯦꯛꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯍꯩꯅꯧ ꯍꯦꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕꯗ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ FCIꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯑꯅꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯨꯠꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯦ 51,690 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭रिꯛ ꯇꯣꯟꯁꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5,16,90,000 kgꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯝꯁꯨ ꯊꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯐ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯔ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ 51 ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ 5,16,000 ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 5,16,19,000 kgꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯏ 2011ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯄꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ it is about 28,55,794 population है चाही तारागे मनुष्यदा याम हेंगलंगनी अदुगी पोतुफाव तोक्थोकांदा 28 की अखोगी लाक्सिगी दमकता अछिदा फोटोगा येंग मतंदा सिगी हारिबा स्टोरेज सिदा लेरिबा चेंग सिंगसे अखोई दल लेरिबा पॉपुलेशन 28 lakhs 50,000 55,000 की अबब सिगी पॉपुलेशन सिदा मी अमम दे येंग मतंदा को 18 kg फंगे असिगी पोटसे अखोइना 18 kg हैबसी कमाइन तौगेदा मी अमना चाक चारिबसी पवा अमगी चांग खतनेबा मी अमना चारिचे होय खरा एक्सेप्शनल होबना केजी अमा चावा दुना दैट इज अनदर मैटर मी अमना पवा अमगी चांग चाबा मतमदा 18 kg हैबसे कमाइन तौगेदा मणिपुरी होल पॉपुलेशन सिनाने कमाइन तौगेदा 18 kg सि फंगतारगदी था अमगी चेंगजे सुवार वातबदा फंगदवने अदुगा ओइरगा कमाइन तौदना कदाइदा कमाइन तौदना मांगिबा चेंगसिंगो कदाइदा चटखरगा फंगम दोक्पा मीसिंगदा चेंग फजना पिरक्त्रिबनो नपसागी अखोगी सिदैसिदा लाइबा चेंग सिदैसिदा प्राइम मिनिस्टर मसाना फ्री द पीगनीना अखोगी PIB गी केनोदा न्यूज़ दा थोगलाबनी प्राइम मिनिस्टर सिना पीगनी हायरकांदा थानिगी पीगनीना पीरकांदा पीबा ngamdrise सा प्राइम मिनिस्टर सिबु मणिपुर गवर्नमेंट सिलिब्रा प्राइम मिनिस्टर की पोट सिबु मासे माइथी हलगेना खलिब्रा काइबगी वाखलोन अमसो अदुम पोलतब यावे इपोलप यावेला मरमदि नॉट एवरी कंस्टिट्युएंसी दा अखोई चेंग केजी मंगा से लोइनमक त पीदब यावदि खरदना कंस्टिट्युएंसी खरदना केजी अहुम पी कंस्टिट्युएंसी खरदना केजी मरी पी मोगी आर्गुमेंट जे आधार लिंक तौदे हैबदुनी फेसबुक दा अखोई उबा होय subject to correction madugi Facebook to gi jinin kyam oibage haibdugi wakalon amda thado karkanda cheng keji mari piri bse manga bium thoi myan changdana honam naraga cheng keji mari se koi manga phangan biu hairubagi phuna chaina ba thokbagi akoi gi adugum bagi Facebook ta akoi gi viral loiba video post yauribe aduga amana akoi gi luching ba singna singdokpada Aadhaar link tawdi haiba wafum simaga ai amtang haijage Aadhaar link si kana tawdu अखोई पॉपुलेशन से नब्सा कार्ड पाइरिबसिंग सिकना नब्सा कार्ड पाइरिबसिंग से अखोई मार्जिनलाइज पीपल अखोई yang का हेना अखोई इनाकेरा दबा स्मार्टफोन पाइबा गमदबा डेस्कटॉप कंप्यूटर लेबा गमदबा अदुगुंबा नीना अयाम ngakतने हबा अदुगा अदुना मोइना चंगगा मोई मसागी ओइबा अखोई आधार लिंक तोगे हेतारगदि आधार दो पुरगा समवेयर अखोई गवर्नमेंट ना लेरिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ आधारꯁꯦ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ मियामसिना आधार लिंक तौबा काउथोगा चेन केजी लोई सुनबदी कमाई पी ngamni का हायबा मियाम द ब्लेम तौबगी चनबीदुदी अइना अरानबा तौरुबदु अइ लांदे हाइना नमदना पुटननबगी मवोंग अमखक्ता तौरक्पा माली अदुना मसिगुंबा सिगी महुत्ता आधार लिंक तौबगी पोचिना मरम ओरगा अखोई चेन केजी मंगा मंगा फंगम तोकपा नापसागी बेनिफिशियरी सिंगसिदा चेन केजी मंगा पीबा ngamdribase सिगी सोइबा पार्ट से अखोई अथॉरिटी नि authority do kana kana no haido phajana kauthallaga makoi gi oiba matik chaba dandi ibam thoi aduga amarom da ching keji ohum piri mofam dudana kana kana na ching keji rally have su akoi phajana yeng thokum thoi aduga pandemic time ni huran da ba lothok kiba mi amada ga taisan basu yai mayam do loi kauthok kan da pandemic time ni during election gi matam da di moi pros and pros of money season narga election pai tawi have siloi khandaru na tani For example, handakida kitang aina appreciate tawningba MLA ama thoi MLA koigi sagomal kendragi MLA sina mana kayam sathina koigi keno se parga yingam ge hamatamda somewhere around 8000 kitchen lay habagi more than 8000 kitchen lay habagi pot okta pathu kanda hariba kitchen singna si mai mutna bagi damakta moi khudimakta ching si koigi ching keji manga si koi ma pigani aduga पीबदा मोइना पिरकपदा वालकपदसु मागी ओइबा कोंखाइना माना लैरगा पीगनी हाइबगी कमिटमेंट दु मक फेसबुक की पोस्ट अमगत लाउथोकी अदु कबरदसु याउबि माली मसिना ताइ कगिनोबदा अखोगी मी सिंगसिना मतमसिदा पेंडेमिक की मतम वारबा मतमसिदा निंगाइदना अखोगी गवर्नमेंट की चाथुंगदुदगी कानबा लोरगा येंगनी हाइबा कांगु अमा अदुगा मियामसे मतेंग पांगदबा यादे आई सोसु कंटोरसु हाइबगी वाखलुन थोलकपा अदुमा मी खरा थोलकपसिना मसिगी महुति तंबगी मुहुत्ता चेंग केजी अहुम पीरिसि लाले आई कईगी दमक केंजी अहुम पीरोय पीदिबा मरमसे करिगनो हाइरुबगी दमक पांगा थारकपा मयाम संगदना अखोगी चेंग लौनिंगगा लौनिंगद्रगा तु हाइबगी वाफम लाकपा सिगुंबा मयाम थोइबा एजेंट की मराला मे एमएलए की मरांदी ओइबंदी थोक्रबनी मरमदी एमएलए न नॉमिनेट तौजबगी वानी अदुबु चेंग चाक गेनबगी थबकसी एमएलए सिंग सिनो हाइबगी अखोगी अदुगी पोती लैग्रबनी मसिदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तौगदबनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगी अखोगी लैरिबा सिंगसिना एडमिनिस्ट्रेटर सिंगसिना असिगोम थौदोक थोलकपा मतमदा तुमिन्ना उसिनदना कंसिनदना लैरिबा असिना अखोगी मणिपुर दा लैरिबा होजिक थोइबा पेंडेमिक सिदा अखोई मोय कैसु थौसादरे मी सिंगसे मपान थोंद्रगा इना करा कुंबा चेंग पैसलगा थंबा कोट अजगा थन्न थंबा अदुगुंबा अखोई खरा हिंगौरगा लोइरे नोमगी चरा सुरगा तालिबा अदुगा पैसा सेंदुक फजना लेजदबा चाना थक्तबा तुंजिलगा थंबा ngamhौदबा अदुगुंबा मी नखोइदी सीग्रो हाइबगी पांथक्ता मरमदी होदि थोकता थोकपदा लिचै ngakani चारिसे मी मियाम थोकलाइसे चुक करिगिनोना मुन्ना थिजलुरगदी असेंगवदि चानाबा लेतदना थोलकपसु मयाम अमा यावरमगदोरिबिनि होय इमर्जेंसी दा करिगुंबा मी खरा थोलगसु अदुगुंबा मयाम सिरमगदोरिने अदा मसागी एरियासिदा सोरिबसि कनानो हैना अखोइना थिगतपा अमा अखोइ चंगी मसिदैसिदा सोरिबसि मागी सोरिबा मफमदु कन्ननबु होनबदा अदु लिंक तौई अदा लिंक तौदे हैना अदुमाइना तौबगी मुहुत्ता लैरिबा अखोइगिदा फजना नियम चुमना तौरगदी याम फजना फंगम थोंबा नापसागी वाफम ngakta natabida अखोइगी नापसा बेनिफिशियरी खक्ता natabida all of the total population si bokta अखोइगी स्टोरेज सिंग द फजना अखोइगी कनोसे थमतारगदी होजिगे क्राइसिस टाइम इमरजेंसी टाइम सिदा अखोइगी मी अमममदा पॉपुलेशन सिदा ये पान मी अममदा चेंग केजी 35 बु फंगबि यारिबा मफम मी मदा केजी मंगा दिलाइदा 35 फंगनबा याय हाबगी वफम मुदा बबलो थंबिरि यदर साइसिदा कराइ दनोमा चावना सोइरे हाबमदि ओरे तो कराइ द सोइरिनो कनाना सोइरिनो हाबदु याम कना कनाना सोइरिनो हाबदु द एम्फसिस पीबि होता दिस इज emergency time emergency ki matamni disaster ki matamni to mipung khudimakta yum da loi lehalabani na mipung khudimak sida chana thana buding thina phangan bi habani mak napsa ki card holder oigero oirera napsa ki beneficiary oigero oirera mipung khudimakta 100% food security chana budu di secure hen bi soidra magi phangan bi habani that is responsibility of the government to ki state government to ki center ki so to center ki di clear cut mamangi matam dasu handa ki matam sidasu
adumak handak kisina thani gi oina May June gi cheng kilogram manga napsa beneficiary kutumak ta phangani habni tuna non napsa beneficiary sing yam chawwa makoi gi suwakat lae akoi di napsa beneficiary oidra bani akoi de piro oidra akoi mamang da tan balaite handak ki matang sidi akoi yum da lele hele thabuk subu ji handre adu akoi gi di napsa beneficiary na ti hna cheng piro he tar gadi akoi kari to haibno habagi yam chawwa awab thore masigi awab se meet tawnabu gi damakta jabablu kendra kharidadi for example hoje Uzani kuru takpi ki basagoman assembly constituency ki MLA dona man award paching su megakani aduna pe napsa ki beneficiary oigera oirora angang oigera ahal oigera mepung khodemak 100% ching se phangan gani habagi wafum se dawri mai ta udana koi taw si koi khurai gi patsoi gi wangjing te ta gi saman khar tar ya ta aduna basi kendra khar ta wa atai kendra mayam se loi tok ta bani na kendra mayam dari khoi khanari ahum khak phangye mari khak phangye adu su napsa among the napsa beneficiary napsa beneficiary na tabasing do kem phangdra bani moi tu min lai jarab ne tare aduna loina ma 100% secure henna bugi damakta responsibility se MLA rado hom thokpura ma gi kendra dugi damakta na tragal lenga na cabinet decision ama lorga 100% food security ongadam ne habagi food security ki decision ama lobhom thokta prasin ja kamai thabini chumi kaja raj ngasai mamang so ina thamjekri bidumaina citizen khudingmak ki disaster matamda sana na ba phangba haibase masi magi right amani haidana aina ngasai pot tawjirgiba swaraj abhiyan judgment is the supreme court na tigreba masi ngasi bawo kaktri aduna supreme court na haigreba ise law of the land oirbaneba sigi manungda napspa card holder mayam gidi prime minister's garib kalyan anna yojana gi makhada moigi chengkeji manga pini haire adusu suna pidri aduna lemhori mayam di kanana hairiba magi supreme court na piriba right se masi fulfill tawnana bagi obligation je kanagi makuta lege haitaragadi state government gi makuta leyeba state government gi mathawneba hairiba lemhori mi singse kamai tawni mana tawbang amdragadi center de amuk ni tareba center de gi mana mado case ama make out tawbam darkar oyeba ado unfortunately adu ngasi bawa tawbugi mami se koinu ubang amdeba Maman sahida ngamgi pasi koi local area development fund ki 25 lakhs P nabagi wafam mama koi cabinet decision log to matu to na maman sahida di napsa card holder di napsa beneficiary oigera oirera ngamhan gi na lobby nang bra kamai thabini handak su adu mamakal gi mamang gi nama mayam yaugana akoina ani kha paikhat chai maruina komanda hujiki honorable MLA gi constituency dumakta damagi he gindona bada bhara da laiba mi mayam piram dabdagi akoina mado food commission da Manipur state food commission nam laire hujiki food commission de apply to budagi madui photo koi chen na dana moina aina sa hejari ba atma nivar bhair scheme me do adu ki lokko PBI he dena piba okay adu maina hujik matam se di luri se food commission su phamde aduna darkas tha bada su laude aduna hujik laidiba matam se sta ngasai gi marai ngamna na banataba keji ahum pido kai no du marai ngamna na ba hona bai mahuta cheng phangdri mi myam se kumaina piga dagi haibadugi concerted effort ama Manipur government dagi ngasai gi cabinet decision bu obigera ama lobam darkar weba asigi responsibility se political executive to the decision ama lobam darkar weba MLA du the piru yaroi marni MLA di involved taw no hairabni MLA involved taw haibse thengnaraga di moi mathakta akanba action logodabuni haise already high court ki ngasai gi mamagi high court ki judgment du the yaw lairabni aduna masidi state cabinet na mana political executive amoin lairibani na sumai tawdana suba nomba phangdriba mi myam se kumaina piga doino haibse masi moigi agenda da hapka khanaba darkar oeba masi pau khanadri si karino haibse masi mayam na hangba darkar oi masi hek phangdabada nangi napspa gi keji manga PMG GKAY gi keji manga hek phangdabada miyam na masi complain tawbagi haina biyam ga darkar oi laibam thibadi akhoi gi miyam se akhoi na complain taw haira complain taw gi bai talleba press release am taw bhaubudi mayam se adum khaka tawnare fugaina badi tandi aduga DC da akhoi district grievance redressal officer da ai bachi amoina pishan biu RR number challaga hayeng high court ta ngasai contempt petition si alive oiriba mamangi chehida akhoi na thajagriba contempt petition da thajansi haibesida masi akhoi mayam da sum sarkar sida haina da ba haigadra as oiroi da kanaroi da moi da changura kara ya doino haibagi kani hani tan mama haidi mamang da su good example to like the banina mayam says the sarkar is the changa ga mo haijaru tan mama yawi pot am laiba aduna ina
प्रजादा हाइनिंगबदी मसे फंगदे हाइबसे चुमना खुदोग सावगनदना ngangnaba nataba written oiba document ma magi appropriate authority pisalobam darkar oiba hujiki crisis matam jesda adu orgadi record le horagadi hayeng apaina mado court ta puthoknarak pa yai mafam jaba inquiry am tor matam de le hobi yai natragadi chumna sum mara yetna ruraga video recording tawba ngatana di yadeba hayeng ida ta halobam darkar oiba amaromda ngasigi sarkar paibiri besingna civil supply paibiriba adagi cabinet mayamna khanaraga kumai tawdana masi akoi pidoino haibase masi war footing da karmai tawni ngasagi OMSS tagi moina di sarkar na di yamna ahongma mamanda ching se adum leibi yai hujiki access leidiba mayam se aduga moina leiraga prajada adum yenthokpa yai haba ado haidu pot sem to udabasina karino akogi sarkar sigi su orientation si karino ngasagi image creation da China hajabuduni Facebook da kenon thole haragadi chungjale da phaba NSA ge ta panba whereas yamna maruiba razagi life and death ki tom khangta mayam se di respond tong tong da ba adu da su kari hani marai ngamna na boina yesal pa haitare Aadhaar link tawgera tawroira Swaraj Abhiyan ki judgment ki matungina voter ID card khangde driving license khangde citizen ni bo haragadi ma hingbagi right ama lai disaster matam di by hook or by crook ma hujiki hariba ma hingna bagi ching chak pi badi magi right amani haibase mase akoi sarkar se amuka hanna hi remind tawseningi ngasigi ya wahum ni disaster management act ki makada su hari wahum si to provide shelter to provide food have wahum si already yamna make sing na pallaga le rabni marmatuna hujik se ching si yela bani na nafsa beneficiaries singi damakta di hanagi lupa ahum piba kilogram manga ma phangulu admak me tha jun tha loi phangni मधुगी मथक्ता अहेन बोइना हारिबा नफ्सागी बेनिफिशियरी सिंगी दमक्ता चेंग किलोग्राम मंगा बेनिफिशियरी खुदमकी मंगा फ्री द पिरपय वानी थानी जी की ओइना अदुबु नफ्सा बेनिफिशियरी न तब सिंगी सु फंगफम थोय हाबिगी आर्गुमेंट अमा लाइसिना प्रोजेक्शन नॉर्मल टाइम नते मसी डिजास्टर अमा खक लेरिबनी पेंडेमिक मनुंग दनि मियाम से युम दि मपान थोगन हारा लेरबनी दा मखोगी फूड सिक्योरिटी से yamna mathau tai masi compulsorily citizen amagi pham thopar right they have any food is the right to life ki manung chandu ni manung yes as the babluna high banata the supreme high bane higher galer yes ruling am lai bane ba supreme court ki ruling phawle rebne marmatuna kari gadam to na ku chita kilogram pira ba manga pero hoda ong thak thangi mari khak pangi habigi mari yana be kai adu ka kendra khara dadana ko gi chingi nong chuhan banga maga atopa kendra sinsira kilogram ahum ani gi nong pedir churi se karino habagi wahang si lengang na athu matam de address to gum thoi on the no brem tam jo ge break ti am tonjar ke impact instrument ta donit You are watching Impact TV, engaging, empowering and impacting lives. You are watching Impact TV, engaging, empowering and impacting lives. You are watching Impact TV, engaging, empowering and impacting lives. You are watching Impact TV, engaging, empowering and impacting lives. Welcome back to the Manung Hunania 360-degree analysis of news and events with me, Raj Rongthong. Manung Hunatangasi, Kana Jeremy Basi, pandemic Manung da
Central Lengang na piba do makal gi corona rise na khang riba PMGKY gi cheng ai batare hai be cheng si Manipur yor kuma tamdadi mamangi pandemic tasu adi mamangi wave tasu admak controversial oi suna pide na traga sumbi pide habi wapum laki handa kisina suna pibidre kilogram ahum khak pire mari khak pire habi wapum aduga handa kisina kitang serious oi bamana mepum khodimak ta cheng si pirak tabdagi napsa gi beneficiary ntaba music na su akoi gi su cheng phom toi akoi gi su hakni habi gi wapum lakpa aduga kendra kharadana pithokpa khara kendra kharadana mai MLA jingna responsibility lawrga again cheng award pasi lawrga yen thupagi mami sing tari aduga atopa kharadana kilo humpiba ani piba madugi damta phuna chena bagi thodo watuk mayam thoi aruga napsa beneficiary na taba mayam amana kemta phangdana tumina lepaga yengbagi na traga waru bagi waphum sing lai har waphum sing sigi matang da khana jamani corona rise the queen of controversy adum controversy oraga lerba corona rise ne batare Manipur yoraga dikita controversy oiba ai wazaring badalak jigoda koi kendra khara da hai batare kendra khara da pocket khara da hai riba kendra dugi MLA na award percent from oibi award paching chingdo oibi ai puthuoga napsa beneficiary na tapasing dasu kilogram manga mapum khara da di kilo tara bo pi hai thagi oina aduna hena wazana diga satrai ban bo pi ba yabagi opportunity bo lai hai rimni adubo manga suna pibi ba mapom mayam yaure masi yauri si mathang hojik le second wave se ka kumda raga third wave block ringa gi marakta kari mikhal ga panthok targa di madu gi mikhal duda yam chabo khodong chabo phangano gi damakta taunaraba jala kaino da only mapom khara khada tawri mapom ayam bata tawdri ay tare kendra mayam amadi tawdi tumin lai seli ohum pire mari pire mayam phuna ra chainer kem tumin lai ta to khara dana tasengna phangana honari napsagi su phangali napsana ta su phangari masi hairiba misak tugi politician dugi magi conviction ne haige doribra natra mikhal gi damata yenka chathaba thaba karmne haige dor kuma yengi matam amada aina akoina paumi nau no hoikalak matam da aina khanjagi ba ma leye akoi gi sorok koilas thabada koilas se akoi gi thabasi da phajana niyom chang thadre na akoi gi matam dugi madi concerned minister habitai minister duna hammaga sangaga thalle haibagi adumagi thokdokra su thoki amaromda concerned minister singna bagi politician haibatai not only minister MLA kangde MLA kharasu adum school sabada school du nium chan sadre haina moi masana changaga moi gi wall du bokta ni akanda photo ga namal kanda main tor ga thadur ko maya amle masai da aina hangjani wo poti minister natraga MLA natraga representative ni na akoina thagaliba mi singduna akoina thagatkhribasi mi myamdu da tawriba myamdu akoigi kano toroga moigi publicity gi stan tawnogi damakta akoina moi thagibra ai question ma ani am toina hange moina karigi damakta moi masasu specialized nataba specialization gi oina di magi concerned department sing leiriba singduna phajana dingthi jana tawde haibagi mana action lobudi yabdu da action di low the vida masa na toraga concerned authority from A to Z lairiba matakte ni makada lai matakta action low gi matakta mahutta when suspended some contractor fine low court pa alway uri dingai minister amana school amada salaga oja tare nipan sa suspend to thokri dungai adugumba amale aina masigi wari pusanjarakpagi maramde Manipur da lariba se akoi system je properly system je pura phajana illaga chatna base kana gumba representative amatana ngasi bawda kotna bagi mami tade honorable su kamai tawge da magi personal gain gi damakta mana masana se ching yen bagi wafam silak matamda mana hapkani ka haibagi mahut sida mana napsagi ching oi hapadu budi yam phai adu phache ha mate awabani times of emergency ni masidi yam phai adu kayumba hapagi mahutta MLA sinduna why not raise question aigi phangam thokpa aigi kendra gi napsagi beneficiary chama leiba natra kul leiba tara kul leiba natra yankhai leiba sigi keji manga phangam thokpa leiriba chengji noina suna piraktre haidana sumain tawdana aigi kendra gi praja singsida keji ahum natra mari dagi hena pibu ngamdre masi injustice ni masi ai challenge tawi haina laur karamba MLA natra karamba minister yaurage representative masi ta ko de system sida akogi khudung chaba launa bo honaba mina masing yami aduga corona gi akogi tanja sida akogi popularity tanaba honaba mi su masing yam toglai
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯇꯥꯟꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯑꯩꯅꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ 2 ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ 5 ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ 5ꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ 3ꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ 2 ꯄꯤꯔꯛꯏꯗꯨꯅ it is not his ꯃꯥꯒꯤ blessing ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ blessingꯗ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ mentality ꯑꯃ ꯌꯩꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨ ꯇꯣꯡꯅ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤक्स ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤक्स ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤक्स ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡꯁꯤ ꯐꯥꯎꯇ ꯀꯛꯑꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤक्स ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯨ MLAꯅꯦꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤ나 ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯅ ꯀꯥꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯗꯅ ꯀꯥꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯅꯤ माना ख्वाइदगी तौगम थोकसे मागी केंद्रदुदु लैरिबा प्रजासिंगना करिगिदमक्ता चेंग सुना फंगद्रिबनो हाइबसे गवर्नमेंट दा मेबी रूलिंग साइड ता मोय पुलप लेमिनरमसे अमा ले अदुगा मोयसु यावबु यादे हाइबगी पोट अमसु लेबिनेना एडमिनिस्ट्रेटर दा हाइबदिसे डीसी दा करिगी हंगद्रिनो डिस्ट्रिक्ट की डीसी दुदा मोयना मसिगी क्वेश्चन से रेज तौगदबनी ऑलरेडी हुजिक ओजा बाबलू ना ताकपी हिबदा PIL अमा लैरबनी ग्रीवेंसेस सेल लैरबनी कनामता केनो तरोक्ते हाइबसे होय मीदी सोलम बे अखोइगी प्रजासिंगसी हुजिकता हाइबिग्रबदुनी नापसागी अखोइगी टोटल केनोसी याम यांग्रे 18 लाख साइब्रा 18 लाख somewhere around लेरे हाइग्रे सिगी नापसागी सिगी लेरिबा बेनिफिशियरी सिंगसिगी मखोनसिबु कयाम पुकंगमगदगिबा मोइदी मीगी केनोदा लग्जरी हिंजरी बनेबा अदुना ओजाबा ब्लू होयगुंबा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन थोलागा PIL फाइल तौरगा मोइगी दमक्ता ऑनर इनेबा why not this MLAs or minister who are representative of the moina di thoglaga kari damakta aigi praja sing bi hak se noina na kadai da no mangi malli se masi thiu thiraga mari leina bu kunimak dandi piu hai se masi ki pot si koi mana makoina puthortra basina maram war kanda makoi si koi karamba mino hai se masi leiriba praja sing sina akoi khangam thue aina yam toina haijaba malai akoi gi phangam thokpa hak se kamai togeda अखोइगी फंगम थुपा चेंगसे मोइना लौरगा सुम थमगा थमबा हयेंग आइना चाक याम लामा कांदा चाकसे आइगिदि फंगम थुपा अदुबु पोतुदि माना लौसल थम कांदा हयेंग आइना चाक लामा हे कांदा चेंगदु प्रगप पिरपा लाइक सारुंग दे योकप नोंसामा पिजरना सुम थम कांदा खरा लेरगा सुम मागी चाबन थोपदो अखोइना खरा पिजरगा लाकनरगा आइना सिनबा याबो मोंग सिननबगी दमक्ता होनरकपा अदुगी केनोदो पिबमदो हुजिक तौरी हैबसे हुजिक इमरजेंसी पेरियड तदी मसी सापोंग लै इमरजेंसी पेरियड तदी म्यामसु वानबा केनोबदिना मथंग मथंग सापोंग लै मसी मुन्ना खैदा लैरिबा पब्लिक सिंगना खैगी प्रजा सिंगसिना हाइबा तारे लौ सुदन हिंजरिबा नोमगी हजिरा सुदन हिंजरिबा जिंगा मकोंग लेपगा मीगी लुखाक सेंगनबगी दमक्ता लेपगा लैजरिबा अदुगुंबा अखोइगी खुनाय असिदा लैरिबा अखोइगी मियाम सिंगसिनसु अखोइना आइना ngasi हाइजरीबसे ताबियो दु खंदबिरकांदा अखोइसिबु सरंग लैबो नोंसादा अखोइगी नोंसादु सेनरी मिदुना अखोइजे पंगदनब होनबदा अखोइ मबाना सिजननिंग यावो मोंग सिननब होनबदा सानरिबो पॉलिटिक्स ला हाइबदी हंगम दोपा अखोइगी चखावसे मोइना पाइगरगा लैरकांदा आइगी दरका होयबदा नीरगा पिरपगी मोंगदा नीरगा पियनबगी मोंगदा तौरुसे असि अखोइना नीरगा पि मोइना नीरगा पिबगी मोंगदा तालिबसे असिंगबदी आइगी फंगम दोपा राइट तो मोइना मल्लकांदा अखोइदा सानबनी हाइबसे सिमदी अखोइ खुदिबा खंगम फ्रेसिन yes public distribution system da riba asoi basi masi chum thokpagi mohota ai gi kendragi ai gi mi ga damakta di soidraga loiri haibagi makoi gi damakta suna ba yon thokpa haibasi su riba system da asoi bu chum thokpagi responsibility se makoi lawgadabni not only makoi gi kendra katang noiraga Manipur gi atoba magi thangnabada leriba kendra gi music na waraga leibudu yaro kendra system se lalaga di madugi मान फंगिबा चेंग खरदना सिस्टम जे चुम्मे हन लोबि यारो केनो द थांगनबो मयाम मदा इनजस्टिस मयाम लैरि अदना थांगनबदा इनजस्टिस लैरगा एंगोन द जस्टिस थांगबो खंजबो वाखल दो यारो
system se hana chumthonu mathau ta happen maramaduna system se chumthonu ge damakta koi gi representatives gi yam chaw responsibility lom thoi magi kendra gi mipum khuding da kilogram manga gi cheng phangan bo khaktana ma ki responsibility ovum thokte maroina pandemic ki timing se disaster se that every individual irrespective of ai gi kendra ma gi kendra yang de bit system se chumthok na bo ge damakta justice phona bo hona mathau ta habasmadi mek seng noja regular thamiriya doja bablu khugi system singa sa ajo haja ke topic miming sai tare corona the queen of controversy Manipur da yoraga di corona ki ching se corona rise hai tare corona rise becomes queen of controversy ki wathok oina masa hakta oire masi suna pi da gi su obi ai natraga corona rise na ku onda ba mi sing yauksalak pasin obi ai aduna sigi soiri basi systematically khoi dissect tori yang matam na masi krai da gi khoi supreme court na piri ba order sing da palaga nampu da togada bani hai bagi wafum dona ta khoi soire ga lerisi karmai na soiri no hai bagi maril teng thokpas chumthok amade mathau tado male mamang da chumthok na dum leiba male hujik so dum madu do safong lak pagi mami matari manabutuna masi khoi kamaina pin point to we karai the soiri bano distribution system se da ngasi ki discussion se da so khoi kafran pd ki members sing yaw na hona jabani district level da so hona jabani even khoi nominee bhi pau bo yaw bi ragati na hona jabani ngasi ki je tara to laiba khwai de ki thi ba hai batar pandemic si ki aduga corona rise ki khwai de ki laiba tiban mi to ngasi to kan ham ta phang drai tare Manipur akoi Aladdin gi chirak pairaga thangoi pairaga takpa da phangdab leite adu ngasi phangdre oja bolo kamai thamin ngisi system se kamai na chumba yan khan yam sang resiki wari se or ta kai da puthok pa ya ba evidence leiba wafam na ama adu nataba hidden noiba narrative amasu leiriye narrative se open narrative oina or ta kai da puthok pa ya ba mayam da haiba ya ba ma hidden noiba narrative ama da masi haidok na ba ya da ba koina sum tajabada PIL tharam dai da koina ahalaman sing mayam wari sajabada kuire hari masigi chiengi mafia ama Manipur da sogatna laidise aduna mamanga akoi lukis policy ga laktringai da budget ka se chaudringai matam da di chiengi paisa se Dimapur da chomlap yolaga sarkar gi cabinet paithok ka paisin da laithok ka lesin gi tabuk se chiengi paisa na dum taudana lakpane na maramdi akoi gi se da historically mayam se ayen chiengbu super fine nu kanan chai ge hedana yamna proud oina akoi di surplus oiba economy ama da hingakpa zati amu oibunina 1950 bau de akoi cheng mapan thado mimni India da famine tawdana PDS system daksebane akoi da di yamna proud oiba zati amu oina leramni aduma ko ujiki cheng mayam je pisalakpada masigi surplus se kumaina sigi tonganba political economy ama emerge tawri masida sarkar paiba singna kumaina huran ba haisigi yamna liraba systematically mase kumain hu doino haibagi pot se sanna bi ama convention ama mayam da di phongdok na haiba ya daba masi adum leire cheng karbar tawba mina hoten sagalak pai wadi yaure adagi cheng karbar tawba mina MLA oi khalak pai wadi yaure aduna masi wadi se manung huna da loina ma haire ga so hayeng amu NSA ga pala su parak tani akoi madu yam kumna di haise ro but this is an open secret mayam da phong khangna leire pot ni aduna sigi mafia se bus tawdrigai di cheng kilo ahum ani ama phangaga khoi manga phangi base adum tin kut yolaga are hedana adum leiba taba aduna masugi potse akhoi miyam na phugatlaga miyam gi oiba ihoma haura aga mase thukai bam darkar oi aduda da akhoi gi right sing se phangadorimni aduna hujik akhoi na tawiya badi system ji manungda system ji gi on internal check and balance khare yaujari Manipur gi food security rules haidana ama siami sigi matungina di moina hairi se karigumba cheng si suna phangda taragadi form number 3 haidana ma piri form number 3 says da fill up tawraga mase district grievance redressal officer da EU haidana hai tawdabu akoi gi bujik cheng phangdriba ichin naw singsina form number 3 se darkar leragana kuren akoi discussion tawbada loirakanda ai copy du thajarake masi akoi fill up tawraga enoda district grievance redressal officer da pishan ba matangai phati madu mahina pishan akanda record ta lai akanda poaching se system se magi internal correcting mechanism do follow pa yadoini akoi na adugi correcting mechanism do follow pa yana na bagi environment na same se hai taragadi praja miyam su sarkar da na ta blame to su yaroi sagi mafia huran bagi kanu man dil lai riba mafia du na ta blame to su yaroi praja su magi daitama lobon darkar hoi pot si dinghan si hayu taragadi akoi mayam tapna
पोची इनमम दरकार ओय मदु नमनबैदमक्ता प्रजा मियामसु हुजिक मफम चाना मरिन चुमना कंप्लेन तौबगी हैनबिसे मसे अंगाय फदे दिन लौजे अदु नत्रगदी कोरोना लाइरेंबी लाकुदा ngसाइगे खोगी कोरोना की क्वीन ने दो कोट्रु क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी कोरोना राइस साल दा मु नाउस्पागी तो तुम लेहौनी सिगे मतन तुम लेहौनी प्रजा मियामना हुजिक साबत इंगे से असाउबसे properly channelize to bam darkar oi asau je swai de kin thidna ga loisal ga di end change to roi hayeng nongal ga amu hana back to square one tani hujiki lai ba praja gi asau se properly channelize to bam darkar oi channelize to wi kaino complain ma district grievance redressal officer da appropriate form ma da thazin biu hai report myam je henga koina da high court da magi pot se phazin implement to de high court na high riba directive tratri se implement of the habito high court ki mamang the proof to bam darkar hoy aduda da aina khanjebada adu ja sig hujiki corona rise habitare je pandemic manung gi piri ba corona rise ki oina di napsa beneficiary na tabasing aduna akoi di pandemic manung ni emergency ni yum da gisu mapan thokpa ya darbani na akoi da su madu gi food security du di phangam thoi ai bagi argument si makoi su dum complaint lodge to ya gadra kamai thamni kano du mudi beneficiary na tabani ऐसु काइते आइना खजबदा बेनिफिशियरी नत्रगसु असा आइना हाइजरी दुमाइना कोइ हिंग दरकार ओय अखोइ हिंग चिंग चंगी चिंग ती हाइबसे मसे कार्ड पाइ द मयाम न पुलप हाइरंग मतम द सरकार न अखोइ चिंग ती हाइबे यागद्राबा कोंगा कोरोना गिदी हिंगना बनी अदु तौना बनी पैसा खाइदोइने न मयाम पैसा खाइरी अदु नोय युमद गिसु थोकपा यारोय थबक सु सुबे यारोय चिंग सु पिरोय नोय सिउ हाइबसे करम सरकार न लौबा यागदगेबा अदु अर्गदी if need be हुजिक non card holder mayam so court ong chattare dana ko point the message have to be clear sarkar ki mathau je praja kanbai sine magi most fundamental loiba mathau ni take encounter loigre हुजिक corona lae corona gi marak sista mayam ni thokpa ya de hairagadi supreme court ki ngasai ruling da akhoi gi chap chana mi singsi disaster matam da di magi chana na bachinjak pi gadawne hebse lai aduna lai phadrgadi will have to file another PIL PIL nakna di yaroi PIL nakne da gyan dabam darkar oi court na loin mak shake up to we darkar ta di kanu gi ventilator gi mamanju court na lepa adagi kanu su mamma lepa leibak ki lengak pai ri bane nan lai ri ba torop chong chong chari ba security mayam pi dana bungalow mayam da phamni ba office secretariat mayam pi ri se kaidong na bai da baktano asagi court them na bagi ngasagi moi them tong na ba miyam ji anamaha chu halaga khara khara pizaraga mathangi board on father na ba madagi cycle amada dum laigadra don't they have a responsibility to protect the life of the non card holders I was saying squarely hangbam darkar oi praja card paije da ba napsa ki card pai da ba napsa ki beneficiary na taba mayam si kisu disaster manung dadi makoi kisu right to life at right to food to life the food security se 100% panghan gada bani aduga napsa beneficiary sing kisu makoi gi cheng one phangiba आधार कार्ड लिंक तौदबा मी मयाम यावरे हदना मखोय खाइदोखिबनि हाइदना चेंग सुवंदबसे इवन किलोग्राम अमा खाइदोखिबो फावबदा मखोय मयामदगी फोंगलक चेंगदुना 15218 कोई आधार लिंक तौदबा मणिपुर की मियो सिसि खतनी मखोय द पीबा मतम था मदा चेंग किलोग्राम कुनगम चामगा कुनगम मातोय फांगी मी मदा दुना kai si henman le haba tare kilo ani ga kasala kilo hum pi targa de amuk hen injustice ne tawri se maramatuna madu yangsen ba mathau tai me sana hana gyan ta ba mathau tai court khatana loina le ko tawni haibna ti habi hum matuna masi disaster ki matam ni masi mayam na khangna rabne masri da ka he na haina rubogi kenduna tak bagi mathau ta de adu masi kenduna tak bagi na tra khana bagi matam amma yoroi ba haibasi asoi ba ma chauna le re haibatu masi asana dum takchare on the road nasi onadi manu hongi thorom se mata chak des dergenga si thorom se da wazabablu amati wazarin kuna online ki khudang da saru ya bidun ngasi thorom se ba thawa pi khiba am di mapung fan biki damakta wazani boro bis da mukhan tha so konuk chari appreciate your join thank you masina ngasi ki manu hongi thorom ngasi ki edition se karam to gi ko dikhan der pe agane ko mail id impactvnews@gmail.com natra ko gi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to virga comment am the feedback tha pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us on the other side of the screen until next time this is Raj Rathong signing off from there